gedung sadi bulang ge malang ge sakagena tingkarakeun kami atanawa kunin aku karo dede lulu tenamanta mata labe yande kelu gedung ada betaon hidung tanah gedung Aisyah pindah ke Surabaya ada rambayung tahun nakatanan rambayung Aisyah kita manu wino kapis berangko seka ini dulu neng kurun saarugi denggewe beli kadina sawalai kademana bebelaya kami nyata nama kude nai duge bulawan miate ya longan ada tama katuna saruge dengewe ai duin tanah wideka akadite wanu ino ai duge bunawan kau manis sirugeng kau napagili napakarano tanapa karang kono bulawan di kukera aya oriania narini wadetania dina sulatanon nakini dulu neng kurun kapian di kadina ya tatap sapikir ubeka dinami pikir na inumi sepakat abide sekolah layon sudi takaeng ginawae ayat tero nakena pesembayang asuhiman aku masagi taparintah udah kano duwe sing beso maripa ku agama pibitakan udah kandera inunain tanai wideka kagie deka pikir kadeng kaden direna aka ini ku pura kungkai di deto nabi isaka tau nabetu nakadeng karaken benain hidup pagina ibu kakak ramaku dini kadiku dena pagi mana nagi nawang kadi betul kabebudin mararasai kulala satang rasai kapipi kiraraka bulawan di kugerap iningi nawaita samia kapiraragun sudeni anakan durataki yang inalayan
ina ya sirugena nena panana kumambo somawata nasalinding karuna nunila dirata ginawako pekaram panas dere kaya pikiran ko naso langit nama puro soraget nama dulu maka sulupa nama pinet pasirong anu wig kaso buso tulen tano ayah buah udah mari mengagung udah wainian saino be kumari bunai nararangko mako beden somanga kageru pakena debe musim ona ya pikiran yo na inomi ari na yage Ongangani pagina lalagi pagina mararikana kulina mo nalantunga ubiritong kaya sampai no pikir ay di dew mga rena ina mangongo diya melade kagi na pandipate Tabuna busarano nadig busarang kono lango maluluta ken sairano napi perasa